سلاف ورز بینرین هجا جستدین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت بخیرات ناودکن بو برنامه نو جه کرد ویزیون. بینرین هجا دم باش. ایران قبارا یورانیوم زاخکری زیده ترکر جه آستاره کفتنا ناوکیا سالا 2015 ریدای امریکا دبیجه اویاری کرنه با آگری زیده ترزانیاری دوی راپورت دا. میدیا ایران لسرزار سروک حسن روحانی دازانی کوبنگه ناوکی آراک و آست زاخکرنا یورانیوم پشتی هفتی به مهزیده تر ج 3.67 صده بکت کو آست دستوردای لگور ریکفتنا ناوکی سال 2015 دگل ولاتین هزدارین جهانی داخویانی روحانی پشتی روژه که جگوتار سروک پرلمان ایران علی لاریجانی هات او پشراستکری که قبارا یورانیوم ایران کمکری زیده تر ج آست ریپی هاتی دان ارخنه و هجداری دا امریکا که گلن ایران همبر زیده گاویان پتر یک گرتیه ترامپ باید اینو بفهمه دوی ترامپ تبگهید لدمکی بزارا و گفان دگل نتوا که خودان شارستانی باخوی یی گرتنا وی گلی زیده تر دبید اگر لبان گوتنا تبگهید زور پرس ده چاره سر ببن. دبر سباوان دا خویانیا دا سروک امریکا دانالد ترامپ ده تویته که دا گوت ایران یاریا با آگری دکت و بزیده کرنا یورانیوم زاخکری پتر جه 300 کیلوگرامان زیده گاویه بسر ریکفتنا نابوکی. ایران و آجانس هیزا اتمی یا سر به نتوین یک گرتی و پشراس کرن که تهران در باسی آست دیار کری بو. اوه یکم پنگا و کامزنا ایرانیه بها بیجتن هر جدم وکیشان امریکا جاره کفتنا ناوکیش بری پترج ساله که لی وزیر دربه ایران محمد جواد ظریف ده بیجتن پنگا و ایران نزیده گاویه بلکو مافی تهرانیه و برسوه که بو وکیشان امریکا جاره کفتنه سر دریا ایران رنگ کار و دان بودمه که درش لسر بزاوین دیپلماسی پیدا بکد لدما ولاتین اوروپا و جوان اوین بجداری ری کفتنا ناوکی بوین حولین ریگریه لشرک دنا برا امریکا و ایران دکن ود بیجن او زورتنگران لسر زیدگاویا ایران او دبیجتن ولاتین اوروپا نکارن بازرگانی دگل ایران بپاريزن جبر جزاین امریکا. دونالد ترامپ باور دکت کو زور که ماسی دری کپتنا ناوکی دا هنه جبر کو نکارتن پروگرام ناوکی ایران سنوردار بکت و بحثی پروگرام موشک بالستیک ین ایران نهاتیه کرن شارزا باور دکن روشا نشر و نآشتی و بودمه که دریشتر بمیند جبر کو نه امریکا شرید خوازد و نه ایران آماده خوب چمیند. از باور دکم بریار وکشینا امریکا جر کفتنات گل ایران چاره نویز بو. لیج بر نبونا نقشه کادی بو پشتی وکشانه جبلی زیده کرنا گواشه از باور دکم نها ایران نه آماده رازی به لسر مرجن ترامپی و افروشاوها و بردوام ببه. امریکا حتی که پشتی خستنا فروکا و یا لشکری دبیجت ام نخوازین شرک پیدا ببد لهمان دم دا ایرانی جی همان هلویست هیا و بو ریگری لپیدابونا هفرکیه که لشکری دوی کنال پیوندین باشتر هبن بو سسکرنا گرجیان دنا برا هر دو ولاتان دا. از دخوازم کنالا که پیوندیا ببینم رنگ هبجی بحث سردان عمان تکرن کو پیوندی که باش بی ایران راهیه لی دوی کنال پیوندی باشتر هبن دوی ریکا باش گوهرینا هلوستان هبه و دوی حوالبندین مین اوروپی وی چندی تی بگهن. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو لدم خلات کرنا افسر موساد اوین اپراسیونا به دستخستنا بلگهن پروگرام ناوکی ایران پیک اینان گوت جبری ساله که معاش کرا کر کو ایران کاری بود درست کرنا بمبا ناوکی دکت و بلند کرنا آست زاخ کرنا یورانیوم زیدگاویه بسر ریکفتن و دبی جهان لبرسینگ وان راب وستد. ایران زیدگاوی بسر رکفتن کرد و آستا کم کرنا یورانیوم زاخکری زیده دکت او بهیوی نگواش سز ببن و دوی اما کو ایرانیان نکن نهاده ما گواش زیده بیتا کرن. جزاین امریکایین به داویه دجی ایران خورترین یکن کو باندور لسر جیانا خلک وی کریه لتهران خلک دبیجت زیان به مکفتیه نک بکار بدستان. باید مذاکره بشه. دوی دانستاندن هبن دوی هر دو آلی دگل یک کمبن دوی حزر گله ایران و امریکا پیدا کرن دوی آشتی پیدا کرن. ولاتین یکتیا اروپا و جوان آلمانیا و فرانسا دبیان نامکا هفبجدا داخواج ایران دکن ریکفتنا ناوکی و مرجن و بپاريزد. خالد فتاح دنگ امریکا.
د چارê vê mehêde salane lê seranserî Amerîka şahî li dar dikevin bo roja serxebûna Amerîka yan jî wektê naskirin bi 4 of July. Lê belê di vê salê de Serokê Amerîka Donald Trump dixwaze gorê û resmeke nû li Washingtonê bike got bi carekê newek yên berî xwe ne. Di vê raportê de ew tişt zelal dibe. Tang û otomobîlên cengê, firokên çer û axaftin ew tev de nebeşeke ji rêw resmê 4 of July yan jî roja serxebûna Amerîka. Lê belê Serokê Amerîka Donald Trumpê dixwaze gorê û resmê vê rojê bi awayekî taybet bike ne wek kesî din û got ew dixwaze rêzgirtinê bide hêza Amerîka. Rexnegirên wî dibêjin got ew dixwaze rengekî siyasî bide vê roja taybet li Amerîka. Lê belê hin kesê din bi vê yekê dilxweşin got ew ê karibin serok bibînin. ئەگەر ئەفیا و دخوازە و ئاخفتنێ li ciyê bîranîna lênkin bike ez bi wê rame. Diyara gobandora rêwresmê roja Bastîl ya Fransî lê serokê kiriye. Di dema serdana wî ji Fransa re di sala 2017 de got meşeke leşkerî lê bibû û wî xwest got yekê wisa li Washingtonê bike. Di kombûna G20 de li Japon Serokê Rusya Vladimir Putin Trumpê vexwendî roja bîranîna serkeftina cenga cîhanê ya duyemîn kir li meydana sor li Moskow bo sala 2020. Me Serokê Amerîka vexwend bû seredana me bike di 75 salvegera serkeftina di şerê duê yê cîhanê di nehê gulana sala tê de. Bersiva serok gelek erênî bû. Hinc Emerîkyan pirs dikin bê wê çi qesepere li vê meşa leşkerî bêxirçkirin û çi li ser milê welatiyan bikeve got bacê didin dewletê. Rekberên Trumpê rêdan wergirtine got balona Baby Trumpê zarok bînin National Mall wek ya got serdana Trumpê ya li Londonê hatibû pêşandan. Dibe got geştyar pir kêfê ji vê rojê wergirin. Em li virin di geştiya xwe ya got sih hefteyan dirîj kiriye ji bajarê Kansas Missouri vê carî em hatine vêr ji bo em yariya agirî di 4 of July bibînin. Di roja serxebûna Amerîka de yan jî 4 of July lîstokên agirîn yên herî heskirî û naskirî ne di vê rojê de. Bo vê carê Trumpê soz daye got wê vê carê mezintirîn şahî be. وەک تێزانین نێزیک 12,000 ماڵباتن داعش لێ کەمپا هۆڵێ ڕوونشتنە. ئەڤ یەک قەیرانەکە مەزن دروستکریە و بووە بارەکێ گران ji بۆ ڕێڤەبەریە خۆسەر. پێم نێرێ دەنگی ئەمریکا زانا عومەر زانیاریên زێدەتر هەنە. Vegerandina zarok û malbatên Daişê ji bo welatên wan krîzeke mezin e ji bo rêveberiya Bakur û Jilatê Sûriyeyê. Desteya karê derve ya rêveberiya xweser çendîn caran bang lê û cîhanê kir got zarok û jinên malbatên çekdarên Daişê yên her welatekî bigirin gel xwe. Wek zarok û malbat û jin derdorî 12,000 e yê tenê yê got ji derveyî Sûriyê ji derveyî Iraqê. Di nav van 12,000 derdorî 8,000 zarok tenê yê biyanîne. Tev hejmara girtiyên Daişê û zarokên wan û malbatên wan yê Sûrî û Iraqî û biyanî 3,000 kes bêtir derbas dikin. Desteya karê ji derve dibêje got piraniya helwestin welatên cîhanê ji bo vegera malbatên çekdarên Daişê û zarokên wan ne erînî ye. Lê hejmareke jin û zarok ji bo hinek welatan hatine radestkirin. Niha ji bo radestkirinê rêveberiya xweser çend caran hevdîtinên resmî got hinek aliyên fermî dê dewleta çêbû. Piştî nîqaşatên got bi encam derketin. Hinek zarok û jin hatin radestkirin ji ber ısrarek cem rêveberiya xweser hebû got ev zarokanan ji hêşmendiya Daişê bê xelaskirin û têkevin nav hewayekî di bi rengekî aktîv karin jiyan bikin û di nav civakê xwe de hêdî hêdî ew zihniya got di nav Daişê herêmê Daişê dîtin bên guhertin û di min alîkî dinê de alîkî însanî de pir zarok ne hebûn sêwî bûn ew ji rêveberiya xweser ji bo malbatê wan yê duyemîn piştî got dê û bavê wan di nav Daişê hatin kuştin radestî malbatê wan duyemîn ji alê dê û bav kirin. Li kampa holê ya taybet bi malbatên çekdarên Daişê rewşeke pir giran de ew malbat têne bicih kirin.
bi taybetî got piraniya wa jinên malbatên Daişê bi xwediyî nêrînên pir tund in û ev yek jî bandor li ser wan zarokan dike. Hin ji wan dixwazin vegerin û hin ji wan jî naxwazin vegerin welatê xwe. Ev jinek malbatê Daişê hemwelatiya Belçîkayê ye. Dixwaze vegere welatê xwe. Ez dixwazim niha vegerim. Heke çê bibe niha min ji vir bibin û alîkariya me bikin û derfetek din bidin me. Li aliyekî din hin ji wan naxwazin vegerin welatê xwe. Mîna jinên cekdarên Daişê yên ji aygor got hemwelatiyê Çînê ne. Bi tundî bersivê didin û dibêjin heger hûn me bi zorê vegerînin em ê şer bikin. Heke me bi zorê ji vir bibin, renge em hemû wiha bên kuştin. Li gorî rêveberiya Xwesera Dîmokratîk a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê dibêje got bi cihkirina malbatên Daişê li Bakurê Sûriyayê barekî pir giran e û pêwîst e got cîhan çawa di şerê Daişê de alîkar bû divê pirsê de jî alîkar be. Bank li cîhanê dike got her welatek malbatên cekdarên Daişê yên hemwelatiyê xwe bigirin li gel xwe. Zana Umer dengê Amerîka. Kampa Holê. Rewşa penaberên ji Dêrîzorê golê kampan dijîn pir zor û dijwar derbas dibe û gelek ji malbatan nikarin gojiyana xwe birêve bibin. Peyamnêrê dengê Amerîka rêberkalo serdana wan kir û ev raport di derbarî wan de amade kiriye. Di nêrîna yekem da mirov dibêje kes di van xanîn rûxandî de jiyan nake. Lê dibin va kavlan da gelek malbat jiyan dikin. Me serdana yek ji van malbatên di vir de dijîn kir. Delal û heft zarokên xwe ji koçberên Dêrezorê ne. Mala we ji xaniyekî bi sê dîwaran pêk de û dîwarekî xwe kavil danîne ser hev û bê derî pencere. Em ji ber şer reviyayîn, me jiyana zarokên xwe parast. Em ê li wir bi firokan bihatina kuştin. Em hatîn vir, li belê perê me tune ye û em nikarîn xaniyan kirê bikîn. Ji ber wê em hatîn vê xaniyê wêrankirî û min pak kir û em têda rûniştîn. Jiyana me li ser alîkariyê ye. Pevî wêraniya vî xanî û tunebûna hemû pêwîstiyên jiyanê tê de lê dîsa xwediyan doza kiriyê kirin. Lê li cem delalê pere tune ne. Na taybet ji bo xaniyan, ji bo hemû tiştin e. Dema ez ketim vê xaniyê, kirê ji min xwestin. Li min ji wan re got ku perê min tune ye. Di dema ku baran dibare, xaniyê min dibin avê de dimîne. Ger derfed min heba, minê xaniyê baştir ji zarokên xwe re bigirta. Dema ku tu dibin va kavilan da dadinişî, tu dibêjî a niha wê bi ser min da bên. Lê çi ji bo zarokên 3 sal û 4 salî. Ew bi germa havînê gelekî şadin ji ber ji hemû aliyan da ba di nav kavilan da li wan dixe. Lê zivistan gelekî dijwar dibe. Zarokê min ji wan xaniyan ditirsin. Lê belê kêmî xaniyek min heye. Di dema zivistanê de em bi naylon û pêlavên kevin we germ dikîn. Ji ber ku serma di her derê de derbasî xaniyê dibe. Em bi alîkariyan jiyana xwe berdewam dikîn. Malbata delalê bi tenê li ser alîkariyan û rêxistinên mirovî dijîn û ne diyara wê pêşeroja wan çibe dema ku kesek alîkariya wan neke. Rêberkalo, dengê Amerîka, Tabqa. Rûnişvanên Mûsila kevin ji bê omêdiya ku rewş baştir bibe, niha dest bi firotina xaniyên xwe kirine. Gelek rûnişvan dibêjin, bi firotina van xaniyan dîroka Mûsila kevin têbin axkirin. Peyamnêrê dengê Amerîka Kawa Umer berî çend rojan serdana Mûsila kevin kir û bi rêya Skype zanyarên zêdetir li ser vê babetê dide. Belê revên xan wekû me dengê Amerîka me raporteka têr û tesel ser vî babetî dirist kirbû. Bu hindê ku bizanîn egerên firotina xaniyan li Mosilê çine çûnke ev mavê pitirî du meha ye firotina xaniya li Mosilê û taybet Mosila kevin bûye diyar de. Wekû me çavpêkeftin diyar xelkî kirîn pitiriya we dibêjin ji ber nebûna xizmetguzariya, ji ber nepîtedana hikmetê hawlatiyên sivîl bûyne egerê wê çendê ku xelek bêumêd bîtin û xaniyên xwe bifirûşin û Mosilê bi cih pêlin. Başa ev xaniyek ku têne ber firotinê. Kî van xaniya dikire?
لموصلا كفن بله من سردانا چندین نویسینگهن فروتنا اردوخان یا کر الموصله پتری آواد بیجن مستثمرتين بريكا حولاتية كي هر يخلك موصلة أفخانيات كرن يعني بون منادي حولاتية كي هر يموصلة كفن تكليف كم بهندكو بتشيتن 20 خانية بكريت يعني 10 خانية بكريتن وبراور دقل بيش هاتنا داعشو ونها نرخ خانية موصلة كفن جلك أرزان بويش بروي چندجي خلقه كي دولمنت هيك وطمعية خود بني وأف درفته بخو يعني بكيت بيجن استغلال كريا وخانيا تكرن باشا خلق موصلا كفن دنارينا واندا كو أفيا كاريگري لسر مجويا موصلا كفن دكا تبين چه خلقه ويدا؟ باشا كي هولاتين موصلة أماجا بوي چندت كان كو زوربي خانيين موصلا كفن مجوها وفد يريتا بتري 1000 سالة بونمونه جلك مزجفت هنا كو 80,000 ساله كنيسه هنا 80,000 ساله واتل دورو برن وان كنيسه ومزجفتان خاني هنا خانين كفنار هنا ونو كاف خانيه هنا فروتن هندك حولاتيت بيجن افا بو هنديكو جهورينا ديموغرافي الموصله درز بيتن يعني نها زوربي خلق موصله سننه هولا نوی چند تنه داین کو زوربی خلق موصل بکنه شیعه و بلگل سروی چنده جی کو سوق السیاخ کو بجنه سیکا زرنگیرا اوه سیکا کب ناودن گل باجار موصل و هرجکه وندا سر ناوی وقف السنی بو نوکه و گوهاستی سر وقف الشیعی و اوه سیکا جی دورو برنوی چندین خانی هنه دیسان اف خانیه جی هر طابو بوین السرناوی وقف الشیعی جبر هند خلق آکنجی اوی بازاری به امید بوینه و دبیجن اوه گوهری نکا دیموغرافی الموصل چید بیتن و هیدی موصل دستین سننا ایتا داره چه پشتی کو اف کسا خانین خود فروشن ده چنه کیوه؟ بله دیفچونا وی بابتی مگله کریه روین خان نوکه زوربی او خلکین خانین خود فروشن هنا هرما کردستان بتایبت پارزگه ها دوهو که بله بشه که وانجی دیسا کوشت بنا ولات ترکیه برکن نها وکو ام همید زانین یاسا اکه کو هر کسی که مافه هی لولات ترکیه بخو شقه که یان خانیه که بکریتن هندک خیزانا موچک خانه نشینی هیا یان دهاتک هیا الویری خانی خود فروشن و قصد ولات ترکیه کن و آکنجید بن ادبیجن ام نابینین که روژکش روژا موصل وکو بری وگریتن و آرامی برقرار بیتن جبر ویه که زوربی وان موصل بجهت هلم ایگجاری و یعنی باشه او کمپانیان که وان خانیا دکرن نابجن و بکن چه یعنی و بروخینن بکن چه شونوان پلانا حکومت باجار موصله کفن اوکو هندک پروژین مزن درست بکتن وکو شقه بو آکنجی بونه بله الویری حتی نوکه اوه ماوی دو سال زیده تره وعد خلکی داینه بله چه دیار نبویش بروی یکی جی خلق خانین خواه فروشن بهایی که گلک کمتر جه او سردم پیش هاتنا داعش بو نمونه خانی موصله کفن یه روبری 200 متر بیتن نها دوری 30 حتی 40 ملیون دینار عراقی دهت فروتن باشه تا وری بحثی داعش کر که کتا سردانا موصله کر بری چند روزه که خانین داعش دین فروتنیان وک خمانه خانین داعش حکمت محلی بریارک در کریه که هیچ رنگی خانین داعش نه اینه کرین نه اینه فروتن و او نویسینگهن راد بم فروتنا اردو خانیان دیسان اواجی فرمک هیش لای امن الوطنی و کو دزگه کی امنیه گلک بقوت المیسله شلای و دهتا پرکرن و فسفورک بیویا دیسان او فرما جاره کدی بو امن الوطنی چیتنو دیفچونا اوی سندت کن او تهتا فروتن آیا که او خانی داعش یا نه
لو ما حتى نوكا بصدان خاني الموصل هنا وبتايبت موصلا كيفن وتاخي هفدي تموس وقالك تاخندي هناكو ناهي نفروتن إيجاري باشا كاو عمرتو تقال مبوي جدهو كي قالك سواز ببشداريته دست خوش زور ممنون لدهوکê netewên yekgirtî digel çendîn rêxistinên dest bi dirêskirina belgenameyan kir ji bo penaberin di kempan de. Peyamnêrê dengê Amerîka Selambalayî li Dihokê zanyarên zêdetir hene. رێکخراوە نەتەوەین یەکبووی و بە هەفکاریە رێکخراوên هاریکار و قەندیل و وەزارەتە ناوخۆیە عێراقی و حکوومەتە هەرێما کوردستانê. بەلگەنامەیên فەرمی وەکە ناسنامە عێراقی و ناسنامە barê şaristanî بۆ hemî awaran lê kempên wan durist dikin. و یەکەم کەمپا دەست پێکردی کەمپا بێرسڤێیەکە لە قازا زاخو ku divê kempê de 2000 belgenameyên fermî dê bû awaran hêne çêkirin piştî pêzanînên wan yên yasayî di tûmerên Iraqî de hatîne dîtin. Ev xizmete dêya pêkhatî bîtim dabînkirina belgenameyên yasayî bû vê xelkî ku wek pêkhatîne ji belgenamet wekî cinsiya Iraqî û cinsiyet ehwal medeniye taybetî bi wê xelkî ev belgenamet xwe ji dest dayên bi netîca nizoha wa bo vê menteqê ji ber hindê zorbey ji wî xelkî neşin vegerine cihêt xwe ku va belgenama destxwe vebînin ev tîmêt nînerêt rêxirawa اف رخراوت گلمه دار رخراو هاریکار و یونسیار و قندیل و گل تیمن سر وزارت نافخوی عراق و هرما کردستان رابینه دابین کرنا و بلگنامه روشا آواران یا مادی خرابه و گلک جی آواران تاکنو که نکارن سردان موصل و جهنگیره دای موصل بکن داکو بلگنامه خوی فرمی بدست بخن پشتی بویرا شنگاله و هاتنا داعش آواره و پنگاوان نتوین یک بوی حکومت عراقی و هرما کردستان به گرنگی ددن زانی قال كم خير هاتنا واتكين امد فقيرة بلانغاز مون وان هات جنسية ما هوية مجمرة شيك نجمانات هاتم چنا موسلم چنا درو برات تشتاق نبو وانش مروي هاتي چيكري قال كم سوان سر سري ما هات سر چابي ما هاتين قال ام قالك ممنون دوينا ود همو حكومة وهمو منظمة وإدارة كامبي نهي لنا متعبك شنا موسلو كريك ومصرفنينا وبتشوك منو بيرجن وقال ميرن قال لك مساعدة ما كنو ممنونة وقال لك كيف ما هاتي وشيترنا به ناسنامين عراقي وباري شارستاني بوان آواران دهنا درسكرن يند بويرا شنغال دا همي بلغنامين خوين فرمي جدز داين و اف پروسيسه ديت هفده كامبين آواران دا هیتاب جه اینان سلام بالای دنگ امریکا دوهات لی پایتختا ترکیه آنکارا سالوگرا 26 یاکم کجیا سیواسی ببیرهات گود سال 1993 ده بیارا شواتا هوتیلکی لباجار سیواسی 35 کس هاتن شوتاندن 33 جوانا روشنبیری علوی بون گولور بون جبو لفستیوالا پیر سلطان عفدال آماده ببن سالا 1993 لشار سواز اوتلا مادمکی دا 35 کش جعالی گرسیکا اسلامیین رادیکال و هاتن چوتاندن. لسر و بویری 26 سال درباس ببجی آگری و شواته هیجی دل مالبات و گرسین دموکراتیک دا و نمریه. 35 can değil, insanlık yakıldı, insanlık. لسر و کمکوژیه لانکاره پروتستویکا گرسهی هات درست کرن و جارکادن رخصتنین دموکراتیک بالکشاندن سر و قتلیامه. گرسه پیشتر لپیشیا آکمه جیویان و دوراجی حتی قادا تاندوان مشیان. دوی مشی دا به برتک و سلوگانان هم دستلاتی و هم جی دولت هات رخنه کرن. سیواس قتلیامه کمکوژیا باجار سیواسه کمکوژیا لسرگلان. لبی وڵاتی کۆمکوژی بە ئاوایەکی سیستەماتیک دێنەکردن ji bo wê jî ev komkujiya neya destpêkeye neya dawiyê ye ji mêjda heta niha ev komkujiya berdewamiya komkujiya roman û cûhiyan û kurdan û yên din e di şewata otela Madımakê da di nav 35 kesî da gelek nivîskar, stranbêj, helbestvan, wênesaz û kesên rewşenbîr hebûn.
Wek Hasret Gültekin, Asım Bezirci, Asaf Koçak, Metin Altıok, Nesimi Çimen û yên din êşa ve şewatê hêjî didome. Buna katliama Sivas'ı protesto buna vezdirame. Daxazime teşekkür ederim nabe. Da katliam nabe. Ne Kürt ne Alevi ne Sünni kes katliam nakin. Buna ve protesto kim buna vezdirame. Pir Sultan! Pir Sultan! Di çalakiya tan doğanê de her cüre kes beşdarî ve mitingê bûn. Miran Özkaya, bixwe tendurustiya wî xirab be jî dibêje heke ez beşdarî vê mîtingê nebûyama lê dilê min wê rehet nekira. Ji bo wî jî da dexuyakirin ku wê 2 Temûzê û qetliyama Madimakê hiç ji bîr nekin. Em du tîrmeyê hiç bîr nakin. Ji bo ku ne tejbîr kirin em li vêrê ne. Em hergav dibêjin bijî birayetiya gelan û hemû gel biran e. Di vê komkujiyê da êrişa esasî li ser kesên Elewiyan çêbê jî yê ku hatin şewtan di nav wan da yê Sunne jî hebûn. Ji bo wî jî ev mîtînga girseyî da her jûre kes beşdar bûn. Hamza Taş jî yek ji wan bû. Bixwe xelkê Dêrsimê lê dibe dilê min dişewite. Yero sabah ev hatını vederi, sabah katliama Sivas hatını vederi, em qazî bikini. Her sal ev komkujiya Madimakê tê şermezar kirin. Xizmên ew kesên ku hatine kuştin dibêjin ku ev komkujî ji aliyê dewleta Kuriya Tirkiye hatiye çêkirin. Ji bo wî jî herçi qas li pey edaletê bikevin jî dibêjin ku dewlet naxwaze ku sujdara derxîne pêşiya dadê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara. Lê Amedê 4 jin di rêveberiya nû ya Amedspor de hene. Li gor serokê wê nû dibêje pêşengiya jinê di nav civakê de gelek girîng e. Amedspor hefteborê duyemîn kongreya xwe li darxist û rêveberiyek nû hat hilbijartin. Metin Kılavuz serokê nû ê Amedsporê ye. Rêveberiya nû a Amedsporê bi endamên çapemenî re bi taştiyek hatin bahev û behsa projeyên xwe ên dema nû kirin. Metin Kılavuz anî ziman divê spor bibe dengê aştî û xweşbîniyê. Balê de ser rewşa civakiya Tirkiye û got êdî pêdiviya Tirkiye bi zimaneke êrînî a aştiyê heye ku spor dikare xizmetê bike ji bo xweşbîniya civakî. Wî got sehayên topê ne meydana gladyatoran e. Her wisa êrişên nîjadperestî jî nayê qebûl kirin. Serokê Kluba Amedsporê Metin Kılavuz destnîşan kir ku di rêveberiya nû a Amedsporê de 4 hev jî jin hene û got ger civakek dixwaze pêş bikeve divê jin jî di nav kar û barên civakê de berbiçav bin. Zelal û Dîlan di tîma jinan ya Amedsporê da dest bi futbolê kirin. Niha diçin zanîngehê lê di kongreyê da weke rêveberên Amedsporê hatin hilbijartin. Ez bawer dikim ku ev mînak li tu kulopeke din tune ye. Ev ji bo me ciyê şanaziyê ye. Mixabin Tirkiye hatiye asteke wisa ku hewcedariyekî mezin ji bo normaliyê heye. Di dema nû da em ê ji bo vê yekê hewl bidin. Zelal Bal ji lîstikvaniya tîma jinan a Amedsporê derbasê rêveberiya Amedsporê bû. Ew dibêje ciyê ku mêr tîma jinan bi rêvê dibin dixwaze rêveberiya teknîkî jî jin bin. Jin gava bixwaze dikare her tiştî bike. Ez îro tîma jinan dibim betemara qezîr dev jê berdan ji bûna xwe jî îro pêştir ez ji bûna jina tişta bikim. Ez dixwazim ke vêka ji jina mêr na jin daha zafam dikin. Îro tîma jina de mêr heye. Ez dixwazim ke sivê îro bira jinekî were ber benda wî taxmê çünkü jina zaf jin fam dikin dikarin gorî wana tişta bikin. Jin tîma me jina heye lê çi feyde toplum. Düşünce vana ne hoşa jvanar ne tabi şuna ku irol piş vana ben ne piş vana dibin çima jin em çibkin vana çi iş vana tope jin top dikarın top plezen biraz mala kudarın ev düşünce ev düşünani ne rasta gerem bir düşünani bu borin. Ji bo hezkirina û naskirina futbolê di nav zarokan de belav bibe pêşdibistanên li bajêr jî zarokan tînin Amedsporê û cîhana futbolê bi wan didin naskirin. Êwa îro çi kir? Me çembel girt, dûre me top list, me fotoğraf kişand. Baş bû? Me bevdû maç list. Em zarok em ego em bînin Amedsporê, li Amedsporê biraz zarok hem birê bivînin, hem zarok ser şînayiyê de baz din, gogê binêrin. û me got bira tiştekî wiha çêve em dixwazin car carna bêne virê.
ریوبریا امسپوره دخوازد ناو جواکه ده حسکرنا فوتبال زیده بکه اوجبوی جی دست به پروژه و کامپین نودکن. خجی جان فارقین، دنگ امریکا، آمد. لی ولایتا ویست ویرجینیا کوملا اپلاچیان یا خودیکرنا میشن هونگوین هول ددن گو خودیکرنا میشه هونگوو لی ولایتا خو زیده تر بکن که به هفره لی راپورتی تماشا بکن. جیمز سایفر هنگفکارکی جریزیه. پشتی جی خدمت لشکری تمام بو کار آواهیان کر و پاشی 16 سالان کار در اینانا کومر دیگه. لی پشتی کارگهن کومر ابداوی بون او بو کلاوک باش گرتی کار خودی کرنا میشن هنگوینی دیگه. پر جاران لجر عرده کار دیگه. دا آوه ده لجی انتاری و هن جاران جی روشک تنگزاریه. لی افکارکی راستین و بشوقه. از دکارم پرانیا فاتورین خو بدم ینکو بسالان توپی سر هف بونه. و آلیکاریا نوی و مالباتا خوشی بکم. سایفر کار هنگفکاریه بریکا کومالای خودی کرنا میشن هنگوین دیتیا یا بناوی آپالاچن. مارک لیلی یک جی پسپور نوی کومالگهه و کسان فیری هنگفکاریه دیگه. د کار خوی برده پر لوان هرمان گریان. ببی آوایی د 30 سالم بوریده دمامن مزد کر من دی ادی او مرنک هدیه. دهاتیتین کو وقت بهوی اکل جمگل پیدا بوده. جنگاور دیرین مایک دیویس وی گلک باشین دنین خودی کرنا میشن هنگف اشکره کرنه. او کارکه تو دخوازی هر روز دما خوپی در باس بکی. تو گشداری شانه این میشان دبینی پی مجول دبی و حتی جعالی روحی و در حد که. وقت چاوان خلک دن گریدای کوچکین خونه از جیوها گریدای میشن خومه. و او دبیجه افکارکی بجارده جبوان. اف هریما باشور روجاوای ویرجینیا چرگها هری مزنا میشن هنگه ول جیهانه ما نخوشین راستی میشن هنگه تن نینن جبرکو ما چاندنا بازرگانی نینه ما گلک آوو داروبرو جینگه هکه گلک باش آمیشان هیه وی ود گوهزه بو هنگوینکی گلک بطام اف برهم باشترین او جورن هری باشین شینکاتی و گلین ایکانه الوی ولاتی تری جلس یک جی چافدرین کوملا هنگفکارaya یاپناوی اپالاچن. دما از لوی دری تماشا دکم او کفتیه سریک گشتار. هر چند گلک بجارده نینجی لی کوملا هنگفکاران یا کو ام چافدریاوی دکین گلک بجارده دانه خلکی یا جوی چیتر جی او هیویان دده گل. لجه رو ناهیه انجامن هی کوملا اپالاچن یا خودی کرنا میشن هنگوینی پلان دیگه کو خبات خوالویز ویرجینیا برفره بکه. دا کو جاردن پیشکتن پیدا با و برهمه که باش با آفرین و خوبگهینه نفشه داهات. بله بینرین هجاب وی راپورتی مکشن داویا وی برنامه حیانی برنامه دنه بمینن خیر خوشید لگل سلاوریس. هر شاد بن.